sengake fika isikhathi kubungathi simakadza akekho nathi kubungathi akanandzaba nathi umhlaba uhlekise ngathi kubungathi livangela lithathi bagiye ngathi bathakathi nakusengake fika isikhathi nalebo bathembile bayakhomba ukuthi uNkulunkulu kuphela lothembekile lebo babukile bakunika isifundo ukuthi buka lokubumbile sincane sajobe nakusengake fika isikhathi nalebe sithi banathi babona sebaphosela ithawula ngathi nakusengake fika isikhathi siphila impilo yekucela sihlala ngekuncenga nasikhulekela kuphumelela sihluleka abahleka labaphumelela ngephandle kwekukhuleka sinyembe dide kwehluleka sitisula ngekukhuleka baqhubeke bophenina nekusihlokolota kana bathi ukuthi bayasilota kukhona lokusaloda kuthi nasekufika isikhathi simakade sabusisa kubungathi uyabukisa kushona langa bomakhelwane babukusisa ngemakhethini bahlolisisa babitane lomunye nangamunye bathi biyani into ngibonisa lebeka sinyanyisa ngekunanisa uphakamise emabonze etimali ngekusheshisa leni imali obiyakumashonisa kanti ngumdali uyabusisa umdali nasabusisa bakwakhela tindzaba ngekusheshisa ubeve ngitinshashu nabatengcisa kucace ukuthi umuntu uyabashisa simakadze nasabusisa tintfo tiyatendakalela konke lokwakulahlekela kubiya ngephandle kukukalela konke bokukhalela kuyakulandzela usole nendzawo ekukubeka ngobe simakadze uyesabeka nasasabela nekubeketela uyakholela simakadze nasabusisa uyalisusa lisitha ajabhise titha ticabane kwehle mafutha kuba mnyama ebusweni betitha solo tifutha tufuna kwehlisa kanophanyiswe ngusimakadze kude longakwehlisa. Most of the time mina ngiyaye ngibe nekuthi ngifuna kwenta naku mhlambe ngithi nje I want to drop a single, then after dropping leyo single liphupho lami kuyaye kube kuyibona leyo single idlala inzima lenkulu kubantu noma ke letsite kubantu ngiphinze ngibe nekuthi kulokudlala kwayo inzima letsite kwamine ngifuna kubona lapho ibelisito kakhulu khona kimi njengekubuka ukuthi every time ngidropa something ngiba nema supporters lamasha lisho ukuthi ngiapproacha bantu almost every time angicetha kudropa something lokungilenye info lekhutsata kakhulu leyo so mina ngiyaye ngibeke lokuthi ngifuna ukuthi ngende kangcono kunalele ngikwende itolo. So wahostile ema shows akho Amandla, people do attend. Kuyaye kwenteke njani lapho trying to improve for the next show? Yeah, kuyaye kube kunyenti kakhulu lokwendekako kimi nje yabo kufaka ekhathi mhlambe indlela laba reacta ngayo bantu ngiyaye ngibuke ukuthi le ndlela laba reacte ngayo nyalo bantu nangihosta le show lena noma ke mhlambe nangenda lo mqimbi lona yabo iyafana nendlela laba reacte ngayo before indlela laba attende ngayo iyafana yini mhlambe nekuba se stage kwami because ngiphinze sibuke even le timvo lengathi laba abantu baye baqabaya ukuthi idincane yabo mina nje ngiyaye ngibuye ukuthi le audience since ngila stage nyalo ngi performer whatever poem that I'm performing kule audience ingena kanjani kukhona yini kubonakala kwayo yenta something like ekhathi kubo mhlambe ungakubona through buso babo mhlambe labanye through ema emotions laba wa display akwe ebusweni babo yabo uyabona ukuthi no shothi this time around ngikhone kuba deliver something le hambisene nabo kakhulu ngoba labangaka ba react kaso nangideliver lento yami ngideliver then ke i-attendance vele siyayisibuke nalokuthi awu last time ngahost i-show kodwa abantu labangaka then this time kudala abangaka it means kune growth. Usenda ke Amandla lo msebenzi wakho lomuhle uba recognized by others uyasebenza ina labanye bosongondlo asithi nje unana ipiece lencane ukhuluma maybe ngemvelo maybe uyati ukuthi kunasongondlo so and so lo hlala lapha ugood when it comes to i-content le kanjalo uyaba involve noma uthi wena you know what in order for me to be Amandla the poet ngicela kutihambela ngetrana. Hey ngiyasebenza kakhulu nabo sonkondlo uqinisile nje ngine relationship nabo sonkondlo labanyenti in the country even outside the country if ungayibuka nje umsebenzi wami lengida ukhokha iproject yami lengida ikhokha la kupheleni kwa June utawubona ukuthi banyenti ema poets lengisebenze nawo most of the time vele kuyendeka as an artist yabo ubhala umsebenzi uve ukuthi no this is good
But I feel like kungaba powerful kakhulu if unga featureisha ipoet lengibani ngekubuka mhlambe ukuthi yona is strong kuluphi ihlangothi la kule industry ye poetry. Then kuba ngilapho ke lapho umuntu umcela ukuthi hayi ngicela sisebenze kaso. Most of the time asisebenzi vele mhlambe ngebungani nekwatana satana sibanenge kakhulu, but kuya ngekuthi njengoba ngibhale lokumine ukuthi ngabani, then you go uthole lo mvulo loyo ke nibiye nisebenze nikhokhe something lenkulu kakhulu. Sisebenza kakhulu nje, ngisebenza kakhulu nalabanye bosongondlo. Somehow ngivungaza ukuthi angeke ngize ngikhule ngedwa, ngithi siyadinga ukuthi sikhule sonke. Thine sibakhulu bantwana balongetulu sidindlala ifa delizulu, singetulu ngisho kwetingilosi delizulu thine sendiwe saba bakhulu. Ngikhuluma kunetingilosi letisibiyele dithunyelwe ngibabe ukuthi tisivikele, ngabe kathi maqebe sitha ngathi aphumelela. Thine sakhela umthangala namanje tithathi yamangala, asikho msula kwendlula tingilozi kodwa nasidumisa babuyayishini vumiso yetingilozi ngengatimlo yakadonyathela umhlaba acedza ngashini sifana. Ema poets la sakhula ngidama ngayo yonke indlela ukuthi konke labakudzingako kufaka ekhathi mhlambe knowledge netindlela letinyenti mhlambe mina lengitisebenzisile dabalisito ngiyaye ngento esiqiniseko ukuthi ngiyadishera nabo ukuze ukuthi sikhule nisonke. Hlezi ngizama ukuthi ngibanike isikhathi, ngibanike indlebe, ngibeve ukuthi yini bona labakhala ngako, then ngibatshele timvo nami letangisida noma ke mhlambe lengicabanga ukuthi bona titabasida. Kuyaye kube ngibo yini amandla labafika kuwe noma kuba nguwe loba busy la kuma social media, because now type nje usesha uthi okay poets enhlangano maybe iveli list bese so sekuba nguwe loba inbox la kuyaye kwenteke njani? Are you the one who is responsible for doing that noma kuyaye kusuke kibo ukuthi uyati sike sabona Amandla the poet bese sebakuthinza? Okay, most of the time kuyaye kube ukuthi ngathini ukhanze ukuthi audience yami mina inyenti and nabo ba included. Then nangibona mina ipoet letsite mhlambe iya comment emsebenzini wami ngiyaye bese sengiyayinaka ukuthi awunalona ipoet, then ngimfollowishe ngendlela yokwenta njani yekumnika support naye njengoba naye anginika support ngaloku ngifollowisha. Then ngaleyo ndlela leyo ke ukhanze ukuthi sengiyakhona kuba exposed emsebenzini wakhe, nangaba khokho umsebenzi wakhe ngiyibone, nangabe khona la ngibona ungazuthi khona lo move lona wenda kahle, but I feel like na strategy nasi mina lengaye ngasebenzisa noma ke na strategy nasi noma ngangingase ngasebenzisa mina, because khona ama strategies lo wabona ukuthi ekuwina but wena ukake wasebenzisa. So mina ngiyaye ngibese sengiyam approach lo mvulo ke leyo poet leyo ngitshele ukuthi yathi lokhu nalokhu. Most of the time nje ngiyaye ngivele ngibane inombolo yami social mobile ngithi ubongifaka call back noma mina ngidakufonela ngikufonele ngimfonele ngimkhuthade. Kulesinye isikhathi ke baba banyeni nalaba ngiapproachako almost every day bo WhatsApp abela umuntu mina me young poet from Hlangano from Siphofaneni. So hlezi ngikhona kubaniketa indlebe ngibeve ukuthi yini labakhala ngako, nangabe nginalo lisito lebalitsingako ngibanike, ngiphindze futhi ngibamukele ngendlela lekhomba ukuthi singumndeni simunye siyatsingana kuze ukuthi sikhule nisonke. Lokho kwente ukuthi bese siba nebudlelwane lo benda ukuthi ngaso sonke isikhathi nakhona lokubadidako bangesabi kuvele bathatha inombolo yami angishayele sikhulume, then ngibabone sibaphumile kuleyo ngiyangibabone bakhula kwakona lokho mina kuyangijabulisa futhi kuyangikhuthaza kakhulu. So somehow ngivungaza ukuthi mina kusita lamanye ama poets lamancane ke ngikuphindze kuba i-calling kufana nalo kuba i-poet. Itole ebusuku ngibone isithombe sakho besibekwe emabonzeni egolide ezulwini kuhlotshiswe ngebuhle bakho. Eminyakeni londlulile uke wahlongota kubuya umdali, wathi umhlaba ucela eme kancane usathokotela bukhona bakho kuwo. Nakunendvolo kishasifuba ngayo umhlaba ngalesitukulwane kuhlotshiswa ngebuhle bakho. Ebukhoneni bakho asibi khona sidingo selanga ngoba kusuke kukhanyisa buhle bakho. Live lakho lithulisa imvelo yonke seyilinze kutfola kuphile emagameni akho. Kumamathea kwakho kubuyisa lithemba kubo bonke labasebukhoneni bakho.
ukuhlandeya kwenhlitiyo yakho okubhaliwe ebusweni bakho kuhleleka kwakho kubonakala njalo etentweni takho kuphila lokugcwele ngekhathi kwakho kuvakala njalo emagameni akho buhlebela ikusasa lakho namhla bonakala njalo ekukhandleni kwakho kuba indlovukazi kwakho kwafaka kwashicilelwe engatini yakho wena uyingilozi liqobo lwakho labaphila nawe bathola elizulu basesemhlabeni ebukhoneni bakho wena uyimbali liqobo lwakho buhle bakho ngibo lobusikhanga njalo ebukhoneni bakho wena ubuye usikise weyise ngetitho takho ushaye kancane kancane wena sonke kusicacela umhlaba ngewakho ngicela ungivumele ngicaba umuthi enhlitweni yakho ngiyafunga kuyawufika wena tonke tintfombi tihlehle timbongi tiguce ngemadvolo tigambute tincome tibabade buhle bakho kuyahlela bafokatana emva kwekuvuleleka kwabo ngekungafanela kwabo lithandvo lwakho bayawuphosa lithawula batibone batilinyana ukuthi bebangatibona abafanele lithandvo lwakho lelikhulu emaphusheni ami kufaka indandatho emnweni wakho nginqami ngibone kumamatheke ebusweni bakho nangake ngithole lithuba lekuhlala nawe kude lokunye lengiyokhona kuphindze ngibhale ngawo ngephandle kwebuhle bakho tonke tinkondlo tami imihla nemalanga tiyonqoma buhle bakho ngicela kungataki dethembise kodwa ngicela unginike lithuba kude lonke lingekhathi lami ngawe ngilibonakalise mfane bantfu ngalokujulile uthanziwe kubo bonke lengibabonile wena ukhethiwe ekujuleni kwenhlitiyo yami wena unqonyiwe lolithandvo lenginalo ngawe njengaJesu sebantfaneni bakhalilinganiseki lolithandvo alinaso sigcina likaleki lolithandvo ngemagama emlomo ngalokwanele alichazeki anginako lokuligugu emhlabeni ngakho ngicela ube ligugu kimi lohlale njalo lenginika sizathu sekuphila emhlabeni mfane bantfu ngalokujulile uthanziwe. Uyaye bese soyabamema yini Amandla asithi nje uhoste ishow. Yes. Uyaye bese soyabamema yini labakhulako noma uyaye uthi when it comes to my show ngitsinga laba lese bacinile poetry. Uyabanika yini lithuba nalaba loso bachushisile ngekuthi in order for you to be this person ku poetry kumele uhambelana la. Yeah, most of the time nanghost ema show I always make sure ukuthi kuba nanakuthiwa i-open mic. Ngephandle kwale open mic, I always make sure ukuthi ku-poster even the young poets kukhona labe included. Okay. Somehow lokho kuphinze kubamakethe kanti futhi mina ngitumona ngeaudience yami. Bamfu laba support umsebenzi wami ngizama ngayo yonke indlela ukuthi bamati nalo ya laba sengakamati bamati nalo ya nabo bamsupport. So mina ngivunga zothi somehow lokho kwamina kungena ukuthi ngikhululeke nje la moyeni kubonwa nje umuntu wakhula wathi ukuthi khonyana inzima lengidlalile kuye kwakhala okuhle la mphefumulweni wami ngiyete ngathi lo munye uyabona because njengoba ngishilo ukuthi kuyi-calling i-calling ihambisana nelingekhathi lemuntu yabo ukuthi ufila kanjani after doing leyo nto labitelwa yona. So mina ngiyababita then bese kuba ne-open mic. I always make sure ukuthi na open mic baba included ngiphindze ngikhulume nabo ngive ukuthi ulungiseni le kanjani banikete ama strategies ekuwina mhlambe i-attention ye-audience kuningi kakhulu nje lengiyaye ngikushare nema upcoming poets. Ngoba lana siyajima kuqiniswa limasela lethu la kamoya ngaletinkinga ningasibuki ngemehle kuzivela ngoba liyeta lethu lekuvela lapha emasangweni akamphumelelo siyongena sinikwe lesingetulu situlo kule kadze bangena thine singilabe ekukhulelwa indlova sifakela ipressure ngilabe ekukhulele emazinyane nasebabeleka kwesibili kwethu kuseseswini singilabe kulala namhla kungenalutho eswini kodwa kusasa siyondlala abaningi singilabe kuhlala nibacanisukela nabanivusela ngoba niqabanga ukuthi khona labafuna ukucela siyavuma singilabe kuhlale sicela imissenje tana kude sithole emassenjane kwakha lokuyosenda abantu kusasa thina sifana nabo bonke lena ke nababukela phansi likusasa labuyisana ine ngephansi asikehluki kulena ke nabavimbele emathuba ngoba niqabanga ukuthi kude lokuhle kubolo kuyophuma lamhlanje saba ngishone kubabuka. Asikhulume ke Amandla ngealbum yakho. Yes. Ufika kanjani ku-album? Hey. Yeah, hey shothi nje ngathatha sinqumo sekuthi ngitibhalile tinkondlo letinyendi kakhulu bekuba nalokuthi ungabhali tinkondlo mhlambe letisuka ubhale ngempilo yakho noma ke mhlambe letisuka enhlitweni yakho just right ngaletinye izinto but letinga involve wena
lokwenda ukuthi mina ipoetry ngibhale kakhulu ngema situations ebantfu ngitikhohlwe mina ngisale ngidepressed. So I then decided ukuthi no, ngiyakuva lokho, but this year 2023 angikho something nami ngithi expressa. So I decided ukubhala nje album ngithi expressa mina, even lesihloko sale album sithi sicinise. That's my prayer to God right now. Ukuthi konke that I'm facing nyalo uNkulunkulu ngicinise, it's from my heart, and I feel like just because it's from my heart it outsinza inhlitiyo talabanye kakhulu. A lot of people will relate ngeke ngize ngikiye. So le album lena mina ngibhalele ukuthi expressa, ngibhalele nami ukukhokhela abhlungu bami, senge nje ngithole lithuba lekukhokhela abhlungu bami ebaleni. So ngivunga ukuthi labanye kulalela lobhlungu bami batawulapheka. Sigathenini ke Amandla. Angicela nigathe ekupheleni kwalenyanga mhla ka-30. Okay. So iyaphuma ialbum. Alright. Ina 11 tracks. Okay. Ngisebenzele nema artists la fayekhathi bo ma poets la fayekhathi bo Christian Mars, bo Mavara le poet. Kuna Ayanda Art from South Africa. Kuna MH le poet. Then we also have Spare the vocalist, now Focus the vocalist. Nanibabona ngalendlela bendlula. Nibabona baphambana nendvula. Nibabona bahamba bashiya bashona. Nibobe niyabona. Nanibabona banithusa ngalokukhulu ukutumeka banishiya. Injalo nje impilo seyaba imfisha. Nanihlangana nibafihla, labanye benu bakhala balila. Nibobe niyabona. Etingqondveni niyambuleleka. Kuthi sonke kulomhlaba siyahamba. Sonke lendlela setayahamba. Bathi lendlela uyicenisela usesemhlabeni. Labehluleke ukuyicenisela basesemhlabeni bayasihlupha emaphusheni. Labantu bayasha banako ukuphumula emoyeni. Sincane sesicebi kuLazaro bahlale njalo bacela babanyela umune emantini. Labantu bahlale njalo bakhalele emathuba labadlala ngawo basesemhlabeni. Labantu bahlale njalo bancusele emathuba kuyolungisa emaphutha emhlabeni. Ngenxa yetonto tethu labanye isifiso sabo kutosixwayisa emhlabeni. Labantu bathi emagama lamnanzi ngabe emgqwabeni yabakanalisite kwehlulelweni. Labantu bathi imgqwabo lemihle nalebitaka ayinalisite esijubeni. Labantu basiloko umcuwango lokubhale kuleli bhuku umphefumulo usesenyameni. Labantu bathi singabalileli kuleyanzawo bavunala bakutshalile basesemhlabeni. Labantu bathi asibuye khamba kodwa usesemhlabeni ngobe kude lesiyakulandvulela ngake kwehlulelweni. Ngoba nalabantu landvule ngenhlupheko ngekungahambe etimisweni bakhanze Lazaro abamele ngenhla labantu abanawutsabule enkempeni. Labantu landvule ngekuhlushwa nekubulawa ngekungahambe ekukholweni bakhanze Stefana abamele ngenhla labantu baba ngekhona ekufeni. Ngoba namaqhawe kulombhalo bathi afakelwa kona ukuthi sihambe etimisweni.